lagi pian takutan karena ampun Yuni ada sengaja kenalan. Nah ini contohnya dilihat dahulu pian. Mau pingkok pian. Ayo bang. Cuman saumpama ini kayak bilungka mangai ampun mah Yuni. Ini bilungkanya ada nang kayak jeriji. Kira ampun Yuni begetalan to bang pasti. Jadi bang amang pulang nang malanjute. Amun dilihat bilungka di nang hari ini. Jelas di bilungka ada sedikit bedure. Di amang pulang nang mama dahe. Ini benda mah Yuni mutir di higa sini. Jadi nang tak lupa kami main buakan lihat lawan nang bini tak korihing sorangan. Kisah memicik HP padahal membayangkan. Lalu tak lupa kami menarusakan. Ayo lawan nang bini mudahan malam ini pian kaina sukses beda dua malam. Lalu nang Ya Rasul, Ya Rasulullah, Ilahi Rabbi, Ya Rasulullah, Assalamualaikum kami mengucap salam. Waalaikumsalam kami beri jawaban. Kepada ibu bapak nang masih tak kumpulan nang ada hari ini kita berdapatan. Jadi nang tak lupa kami menghimbau pian nang ada di mana pian nang dudukan atau ibu bapak nang lagi makanan. Kami pemula ada mengucap salam. Kaina salam kami hari ini dijawab akan ngaran menjawab salam suatu kewajiban. Jadi nang ambang harne biar maulangi akan. Jadi nang ini ulun membuli ke pemulaan. Gasang bapak ibu pian saberetaan. Amun to dilihat di panontonnya kada kelihatan. Ada nang di muka tuh ya asmawi banget. Anak pangkaum panitia rombongan. Jadi ulun pulang di sini membuli kakak. Gasan ibu-ibu di sebelah kanan. Jadi bu kami ada mengucap salam. Cuman tadi ulun pulang main puakan. Gasan ibu-ibu nang karudung hiran. Tadi ngitu sidin siapa bang aran. Jadi ujar ilsi sidin nang memadahakan. Jadi gini ulun pulang mengucap salam. Gasan ibu ilsi nang sebelah kanan. Assalamualaikum jawab haja pian. Waalaikumsalam ulun mau akilakan. Jadi nang lawan ilsi nang di hadapan. Nang tidak lupa nang di sebelah kanan. Ayo bang ditakuni inya sudah belegi atau masih bujangan. Mungkin mangai pian kawah haja mana konakan. Jadi ulun pulang nang betatakunan. Lawan nang acil ilsi senyum saling manisan. Jadi lawan pian ulun hendak betakunan. Pian nah masih bujang atau sudah belekian. Jadi tak lupa ulun nang mamadahi. Mungkin bangai inya jelas tak sopani. Jadi nang lawan pian kaina imbah madihin minta nomor HP. Nyaman bang haja kaina tu bang pian boleh kemangai PC. Nang istilah kata supaya bang pian akade tambah mimpi. Jadi nang lawan pian mangai ulun padehi madihin hari ini kita bertemuan nang wabil khususnya apa nonton berataan. Kami nang madihin ini nang buhan kami itu buhan rombongan. Jadi bang Mahyuni inya diberi ngaran itu kawan kami inya alhamdulillah jodoh mendapatkan.
akan. Cuman bang jodohnya itu nang kada jauh sesama parangan. Nang istilah kata rancak belietan. Karena bang Yuni rancak haja bahkan dereen. Kisahnya kabebirik padahal bang malirik bininya sawangan. Lalu berlanjut kami bermadihinan, nang tidak lupa kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Mbah Yuni nang dikawinakan. Karena lawan kami juga sudah mengundang, cuman lawan Yuni emang ada pertanyaan. Kira malam ini berapa kali sanggup sama lama? Jadi tak lupa mangai ulun lanjuti masalah malam ini. Kaina kita takuni apabila pengantinnya mangai nang kasini. Mungkin pengantinnya kaina bergabung kita imbah tengah hari madihin nang pemula sakadar memulai. Jadi lawan Mbah Yuni ayo pang dikawani bini. Kisah bejejeje kasihan tuyat bini. Jaka kada madihin barangai aku mana taye. Lamana taye. Lalu berlanjut kami bermadihinan, cuman kita sekadar menghibur saberetaan. Lalu ulun juga di sini membawa akan kesenian kita yaitu bermadihinan. Cuman lawan Yuni ulun juga ada sedikit permintaan. Kalau pian hari ini dikawinakan, cuman nang sabuting amang main puakan. Pian mencari bini besar kahahatan. Alhamdulillah nang itu tuh Bang Yuni inya mendapat bini dasar harap dengan. Masya Allah. Istilah kami namanya singkal mayang. Jadi lawan Mbah Yuni ulun main puakan. Bila nang malam ini saumpama behendam, kainah lampu jangan dimatikan. Kalau bina nang bini melihat kada ketahuan. Mana lagi kayaknya. Jadi belum. Lalu Bang Ulun pulang melanjutkan apabila nang itu lampu dimati pian. Jelas gitu bini kadeda kelihatan karena ulun lawan Yuni juga main puakan. Di kami berdua sama-sama pada hilang. Jadi lawan hirang. Jadi mangai pian bujur lawan Mbah Yuni sama-sama hirang. Berarti nang bini pacang nang malam ini pian dimasuki ular kepala hirang. 9 hari ditambah 9 bulan pacangan nang bini mangai beenakan. Lalu Bang Ulun pulang melanjutkan bila 9 hari tadi 9 bulan pacang kalau Yuni pacangan beenakan. Nangaran Yuni inya anyar dikawinakan. Berarti Bang inya nang surga dunia pacang merasa akan. Ayah apa rasanya marinyot sampai ke bumbunan. Lalu nang tak lupa kami main puakan. Sebelum malam ini Yunai ikam behentam. Ingati dahulu doa bebecaan supaya tuh kaina kada tak hulu saitan. Lawan Yuni kami main puakan. Bila sudah bebini keluar akan nang di dalam. Allah di dalam lalu tak lupa kami melanjutkan nangaran kalau Yuni nang pacang betumpang. Ujar pian tadi harus bebecaan supaya ujar pian kada tada hulu saitan. Kalau lawan pian ulun memadahakan
bulan. Kenapa menyambet syaitan, jangan nyalawan amang. Lalu tak lupa ulun ma ucap bahkan jadi nang lawan bian mangai main puakan karena lawan Yuni kami lawas bakawan. Jadi tuh sewaktu kita nang ada undangan ada kalau nang kawisi kita beimbeyen jadi lawan nang bini sakadar memadahakan supaya malam ini kada lagi pian takutan karena ampun Yuni ada sekagegenalan. Nah ini contohnya dilihat dahulu pian. Wapingkok pian. Ayo bang, cuman saumpama ngini kayak bilungka mangai ampun mah Yuni ngini bilungkanya ada nang kayak jeriji kira ampun Yuni begetalan to bang pasti. Jadi bang amang pulang nang malanjute amun dilihat bilungka di nang hari ini jelas di bilungka ada sedikit bedore. Di amang pulang nang mamadahe ini benda mah Yuni putir di higa sini. Jadi nang tak lupa kami main buakan lihat lawan nang bini tak korihing sorangan kisah memicik HP padahal membayang akan. Lalu tak lupa kami menarusakan ayo hak lawan nang bini mudahan malam ini pian kaina sukses beda dua malam. Lalu nang tak lupa kami hanya mendoakan gesan pengantin baru nang di palaminan yaitu mah Yuni dan Nahdiyati pengantinnya Bangaran. Mudahan beda dua selalu disehatakan sehat buhan pian itu nang pastinya di jalan ketaatan. Dua nang tak lupa kami mendoakan mudahan imbah kawin kaina rejeki Yuni tambah dilancarkan. Nang istilah kata ngapa usaha Yuni diberikan keberkahan. Mudahan beda dua pian rohoi rahayu mudahan tuntung banter. Mudahan menjadi keluarga sakinah mawaddah dan warahmah kami mendoakan. Lalu nang tak lupa kami mendoakan supaya tunang bini kada lagi takutan. Mudahan tumang Yuni kada sampai bebini pula. Bebini pula. Lalu bang ulun pulang nang malanjute supaya bang Yuni kada jadi inya bebini nang istilah kata bini nang manambahe. Lalu lawan nang bini ulun nang mamadahi pian nang jadi bini harus paham mengerti. Saumpama Yuni inya datang begawe langsung haja ke kamar bajunya dipacule. Lalu tak lupa sekadar kami badahi gesan do bangantin kawan kami mah Yuni gesan do nang bini ada pasan lagi saumpama bang surga kaina hendak menanti bila lawan bini harus taat dipatuhi bila laki uyuh siap-siap mauruti cuman bawa ke rumah dahulu tuh bang pian kau takkan jangan kau takkan nasi cuman tuh bang jangan sanga akan iwak wadi kalau pina mah Yuni kaina sakit gigi lawan jangan juga diberi makan nih kuaci kalau pina bertambah di tengah beluang gigi. Kalau beluang gigi lalu tak lupa kami menarusakan jadi nang tak lupa ulun main buakan tadi ada befoto nang itu Bang Iqbal lawan nang tunangan. Lalu nang tak lupa kami hanya mendoakan mudahan belai ikam juga para rezekian mudahan lakas bebini lakas di palaminan. Lalu nang tak lupa kami main buakan mudahan tupang pian itu ruh ni rahayu sampai ke palaminan. Lalu
lupa kami mana rusakan lawan bapak di muka pian melindungi pengantin di pelaminan abang awak pian baik kagak kenalan lalu lawan lupa ulun mendoakan mudahan hari-hari pian sehat badan lah sehat jadi berlanjut madihin hari ini Kampulo lawan Bepa Mangamira lawan HP jadi nibus timpa Muhammad Dehi jadi lawan Bepa Mangamira lawan HP bila kada beizin kamera kada jadi tapi nih bang Ai mau ai gitu jadi asal 20 lawan kami memberi jadi tak lupa kami mau ucapkan jadi lawan Mahaji nang ada di Suberang Mang Awai mulai tadi hendak memberi sawiran ulun hendak manunti cuma nang ulun lihat hanya berwarna hijau jaka warna habang marah kami bejelet mun kami berbagi harau 10 saurang lawan Mahaji kami main puakan bila sudah tandingat hendak memberi sawiran atarakan kasini kade usah supan kade supan lalu berlanjut madihin hari ini nang lawan di Suberang nang menjegenase tadi di Aisidin 20 maarai itu juga sidin hin tadi tuh Mahaji amun totan niat 20 nang sudah memberi apabila kian kiai kada jadi manjulungi ngalih tuh kaina saumpama pian mati tak lupa kami menarusakan biasanya ibu bapak hari ini sabertaan jadi nang lawan pian kami mau ucapkan kepada Mahyuni nang ada di pelaminan kami lawan ikam hanya mendoakan istilah bang kata ikam nang hari ini dasar bujur sanang karena malam ini pacang jua nyaman nang tak lupa kami berdoa pulang mudahan hujan lambat pada ini malam lah ini malam lalu tak lupa amang melanjutkan nang ngaran nih Mahyuni anyar dikawinakan berarti pangguring inya pacang bakawan lawan nang bental guling ampih tahi lambuen tahi lambuen jadi tak lupa kami menarusakan nang lawan amang harni sakadar mengenalakan lawan tubang abang nang tu berdirian nang pada hari ini bang kacamata hirang tahukah tu sampian ngitu mangai inya bus tarang bulan lalu nang tak lupa ayo pang bisa paakan nang ngarannya jahrani orangnya saling gegehan Tono pulang melanjutkan gasan nih bang tadi Reni bang ngaran tadi sidi ada dinya tuh menyambet bus nang tarang bulan berarti bang sidin duit banyak beisian cuman tuh sayangnya ada memberi sawiran sawiran jadi 20 kami dijulungi toyat ada bilungka kami mau ngopi lalu lawan Mahaji tuh kami memberi supaya lawan pian kada tahu tang jasa kami hari ini anggap tuh bilungka 20 dihargai lalu tak lupa kami mau ucapkan
lawan abehnya Yasin di muka nang bejelen. Lalu nang tak lupa hanya mendoakan mudahan abehnya Yasin selalu sehat badan. Sidin nang bustrak sakadar main puakan. Jadi tak lupa emang hai disapa pian. Jadi ulun menyapa Abah Yasin nang di kanan. Amun dilihat-lihat dasar saling gegehet. Istilah GI kata masih kawa bebini pulang. Bebini pulang. Jadi Bang Ulun pulang melanjutakan hin tadi Abah Yasin didoakan bebini lang. Tadi ulun ada kaum memadahakan ada nyito mamanya nang maha gangan. Cuman nasa buting ulun main puakan pas ulun cangangi mata sidin mencalang. Jadi nang lawan pian kami main puakan. Lawan abehnya Yasin maafi kawan ulun tak salah mendoa. Lalu nang tak lupa kami mau ucapakan pian nang salah doa. Habis tu nang bini lawan pian mata mencalang. Lalu nang tak lupa mangai ulun ucapkan. Jadi nang tak lupa madihin kami lanjutin. Tadi nang ada Yasin juga inya hari ini. Jadi abah Yasinai ujar nang itu Yasin hiri lawan Mahyuni. Karena Bang Mahyuni ujar sudah bebini. Paksa nang to sampian harus paham mengerti. Kayak ngapa caranya supaya Yasin bebini. Lalu berlanjut madihin hari ini lawan abahnya Yasin ulun nang mamadahin. Kadang ngai pengjue nang itu Bang Yasin dicari akan bini. Karena tadi ada awan nang mamadahin. Ujar umur nah Yasin sudah nang tato hae. Lalu tak lupa kami mau ucapkan langsung nang haja kita hari ini mendoakan mudahan Yasin itu nang selalu rezeki dilancarkan sehingga tokaina lakas bebini juga. Lalu lawan Yasin kita mau ucapkan mudahan Bang Yasin lakas bebini juga. Jadi nih Yasinnya mangai itu Bang Pian hanya kalau bertemuan. Nah kalau dilihat-lihat kayak apa orangnya ayo Bang dirinciakan. Dasar di orangnya juga saling gegehe. Mana awak kata lamak takut saling kenalan. Nang sakilas pintas kayak uang betianan. Lalu tak lupa sekadar main puakan. Masalah nih Bang Yasin lamunnya kayak nabi nih abahnya ai dicariakan. Kira anak orang kaderepan kalaparan. Karena pangtrak sudah ada beisian. Istilah gawian pasti ada Bang sambian. Jadi kami madihin hari ini menghibur biar nang wabil khususnya bisa paharangan. Lalu nang tidak lupa ulun mau ucapakan selamat nih bertamu kita saberetaan. Jadi nang tak lupa mangai ulun ucapkan pian nang hari ini hanya kalau bertemuan. Gasan kampung sini kampung paharangan. Ayo nang langsung aja pian mendoakan lalu tang lupa ulun melanjutakan. Jadi nang di pertama ulun mengucapakan selamat berjumpa lawan ulun bertemuan. Jadi nang bisa lajur kita bakanalan. Jadi nang ulun GI amang harni ni bangarang. Jadi ulun juga sudah 4 kali liwat di paharangan. Jadi ulun berdoa gasan nang kampung pian. Jadi nang paharangan kampungnya bangarang. Mudahan buhan sini di selalu aman, terhindar dari pengbala musibah apapun juga. Mudahan dijauhkan. Mudahan buhan sini umur dipanjangkan dan masyarakatnya pegawai para jekian.
para janjian awas jadi tak lupa kami menginfokan lawan penonton kami pian sabarataan ada kabar gembira dari kami ini nang rombongan di bulan Hulhijjah imbah hari raya nih kurban ada 3 orang buhan nang rombongan inyaman dapat jodoh apa cang dikawinakan jadi tahun ini imbah hari raya bertiga dikawinakan lalu lawan bian kami main poakan terima kasih banyak ini nang tidak luput dari doa buhan bian lalu nang tak lupa ulun main poakan kami nang madihin hari ini mana rusakan ayo sebelumnya pian betapok tangan lah tepuk tangan lalu tak lupa kami melanjutkan ujar pian tiba-tiga nang pacang dikawinakan jadi salah satunya ulun hendak betakunan anyar kalau mahyone nang amang ketahuan lalu lagi siapa pacang dikawinakan lalu mangai kedua ulun main puakan nah mancatok tamni Iqbal Bangaran jua harak lagi inya dikawinakan itu bang waktunya kurang lebih 1,5 bulan pacang dalam kalambu jua merasain nyaman lah nyaman lalu tak lupa kami melanjutkan pulang kita tertuju ading nang sebelah kanan kanang tuh di kursi nang karudung hiran amun tuh dilihat awak sing begusan cuman ulun pang pulang lawan pian mama dahakan takon kah pang pian lawan nih haime nang mencatok cis nang saling bungasan jadi haime nih jua nang bujangan bersama jua ucol masih lagi bujangan lawan jua Husni nang buhan palang siran jadi dikaya ini tuh pang hakim jua nang masih bujangan lamun sama hakim pian kada karugian sama-sama kenal daging beretaan jadi sampai di sini mangai bemadihinan mudahan dokaina kita disehatakan nyaman dilain waktu kawa berjumpa pulang lawan kawan kami Yuni di balaminan bagus tangan nang bini melihatlah tadi pian bergerak kayak gini kayak mempraktikkan lalu nang tak lupa kami main puakan masalah kayak gitu kaina aja malam lalu tak lupa kami menarusakan mungkin kita madihin sadangai nang ambihan lalu nang terakhir kami mau ucapakan Assalamualaikum minta rela bertaat kami bersatu bertahan Sallallahu Nabi Muhammad kau juga nama lantu akad